naman daw si Yordo. Dito ka, Jay! Oo, tala daw. Asa si Anya? Ay, Kyle. Musta? Hilang. Asa man, magsulsul mi si Maro. Net, exam na ako ni Net. Maluwi ka. Exam na ako ni. Exam na ako. What's up, guys? Ayaw ka na ba? Araw namin sa professional school, pero dagay ganap. Gusto ko magpa-face paint. Lang dahil. What tayo? Oh, yung Nako, madigay. Ma'am! Hi, ma'am! Hi, ma'am! Hi, ma'am! Grabe guys, nagangig tao. Oh, naglaag na may ganina pa. Nanami sa likod. Gaso nangapil na mi diri ang parade. Unsa ni? Let's go, Bob. Ano ba kasi ID? Ay si H. Si H. Let's go, Bob. Hospitality education. Uy, Let's go, Bob. Switch. ang agenda na mo ron kay apil mi sa parade kay para makabot mi sa tungo. Let's go. CHA for the day. Apil ako dira ng karate. Sige, sayaw. Triple kick. Sayawin daw na interpretative dance. Sa'yo ay
ay di magbabago. Mamahalin namin lagi pangalan mo. Dakilang UM ang alma mater ko. Universidad ng Mindanao. And creative director of Ateneo Siglap Performing Arts Collective. Ang Ateneo Now it's history. But you see, the winner takes it all. The winner takes it Congratulations! Ayan, pakita na tayo mga sa Alin! Sige siya, freestyle. Assess ba? Ano? Mana, let's go! Medyo kabalo kung goods ning vlog karon pero I hope pero sure ko kalat kay ni. Way tarong. Yes, lingaw kay intrams. Nakabalik na gid naging Makauhaw ra for pila? For 3 years. Karon ra usab naka-intrams. May na lang nisugot face to face. Ay, mag-consider din sa kuha. Penos daw sila. Penos. Ay, Penos. Keep 6. Ay, Jollibee daw sila. Na, Oh, mo ingon niya Jollibee. naanala ko siya, Keep 6 daw sila. Nag-keep 6 mo kay dasang pila Jollibee. Siya, Keep 6 daw sila. Ay sila. So, naagit si Bien